سلااو ڕێستە مشەڤان هێژا بولتەنە ساعت 6 جوارە پێشکەشکن دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. پێنج تۆپ لە ناوەندا باژارێ عەفرینێ کەتن و زیانên canî û madî rodan û hêzeke ser bi peyedê ve ew êrîş li xwe girt. 5 sal li ser şehîdbûna her du pêşmerge Nêçîrvan Ata û Zêrevan Ekrem re derbas dibin. Li Rojavayê Kurdistanê nakokî navbera hêzên Emerîkî û Rûsî de derketine. Kuryaya Başûr biryara şandina gujmeyeke pereyan ji bo penaber û derbederên li Herêma Kurdistanê daye. Dubara Slav, duh pênc top li navenda bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ketin, dencamê de hejmarek qurbanî ketin. Ji derên Xwecihî ji nava Efrînê ji arkên ragihandin ku duh li taxa Elxerbî pênc top li navenda bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ketin. Heman ji derê dadiyarkirin ku di encama wê êrişê de zarokek û jinek jiyana xwe ji destan û du zarokên din jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguestin. Piştî wê yekê hêzeke ser bi peyedê ve ew êrîş li xwe girt. Îro 5 sal li ser şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Nêçîrvan Ata Muhammed re derbas dibin. Jiyan û xebata pêşmergeyê leşkerê Roj di vê raportê de. Îro 5 sal lê ser şehîdbûna qehremanekî ji pêşmergeyên Roj di şerê Hovên Serdemê rêxistina Daişa terorîst de derbas dibin. Roja 21 Çileya 2015 pêşmergeyê leşkerê Roj şehîd Nêçîrvan Ata Muhammed Slêman li gundê Wanikê li bereya bendava Moslê li Herêma Kurdistanê di şerê rûberûbûna rêxistina Daişa terorîst de Koşkandina xewn û armancên dijminan bi dagîrkeriya xaka Kurdistana pîroz şehîd kete. Şehîd Nêçîrvan ji dayîkbûyê sala 1992 dê navçeya girgêlekê ya ser dêrika Rojavayê Kurdistanê ve ji dayîkbûye. Pêşmergeyê leşkerê Roj şehîd Nêçîrvan Ata li Betalyona Siyê ji hêza yek ya pêşmergeyê Roj cihê xwe digirte û li gel hevalên xwe yên pêşmerge beşdarî di hejmarek şer û rûberûbûnên çekdarên rêxistina Daişa terorîst kiribû. Piştî şehîdbûna Nêçîrvan jî hevalên wî mil bi milê pêşmergeyên Kurdistanê û bi serokatiya Serok û Pêşmerge Mesûd Barzanî bi viyaneka tund û qehremanî berevanî di ber xak û miletê Kurdistanê de berdewam kirin û dastanên dîrokî di şerê Sihêla û Pirdê de tomar kirin û bi dihan şehîd û birîndar bi merdî dan ta ku Daeş û dijmin şikandin û xaka Kurdistanê bi temamî rêzgar kirin û pêşmerge wekû navê xwe yê pîroz bilind man. Dole kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dawîn roja şîna pêşmergeyê leşkerê Roj şehîd Mecdel Mihemed bi dawî hat ku merasîmên xatirxwastinê û behêdariya wî ji Qamişlo ta bi Qoştepe neh rojan berdewam kir. Li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê duwem roja şîna pêşmergeyê leşkerê Roj şehîd Mecdel Mihemed roja 20 Çileya 2020 bi dawî hat. Ji 12 mehê ve ta 20 wê merasîmên xatirxwestinê û behîdariya wî ji bajarê Qamişlo ta bi kampa Qoştepe neh rojan berdewam kirin. Têde pêşmerge, efser û fermandeyên pêşmergeyê leşkerê Roj, pêşmergeyên Kurdistanê, kadir û serkirdeyên PDKSê û NKSê û rêxistina leşkerê Roj ya PDKSê û dezgeha malbatên şehîdên Kurdistan Sûriya û rêxistin û dezgehên hikûmî li Herêma Kurdistanê û kesûkarên şehîd beşdar bûn. Şîna şehîd Mecdel ji bajarê Qamişlo dest pê kir. Du rojan li pêş mala malbata wî li taxa Hilêliyê hat encamdan. Têde beşdariyeka cemawariya Balfireh, kadir û endam û serkirdeyên NKSê û PDKSê û kesûkarên şehîd hat kirin. Piştre kampa Dumîz yek rojê herî dawî jî li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ku şehîd Mecdel neşteciyê wê bû. Roja yekşemê ta roja duşemê 20 Çileya 2020 malbata şehîd Mecdel bi hemahangî gel rêxistina kampa Qoştepe ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdariya fermanda efser û pêşmergeyên Roj rêxistina malbata şehîdên Kurdistan Sûriya rêxistina leşkerê Roj û xelkên kampê behîdariya şehîd Mecdel bi beşdariyeka berfireh birêve çû. Bi navê Xwedayê mezin û dilovan
بناوی ریخستن هر دو ریخستن می پارتی دموکراتی کردستانی سوریا لکامپا قشتپا ریخستن مدنی و ریخستن لشکری و هر وها مالبات شهیدا ام دسپیک سوپاسیا خلق خودکن او خلق روجا دسپیکا او بویرا دلتازین یا سر پیشمرگی می تیکو شرد هاتی روجا 11 هیوی وکو روجا 12 هیوی مراسم چونا جنازه شهید برو معبر پیشابوری و دربازی کردستان سوری بی ام سوپاسیاوی خلقی تفید کن و هر وها پشتی خلق ما اهل شهید مجدل و گراین کردستانی وکو ده او مراسم بهداری لکامپا دومیس هات شکرن و ایرو لکامپا قشتپه ها دارخستن ام سوپاسیاوی خلقی تفید کن او خلقی پیره هاتی و خلقی آماده بین ویداره عبیر پیره هفجینا شهید پیشمرگه مجدل محمده دایکا کرو کچکیه تفلی ایشو آزارین خواه ببارکرنا مهاترین کس لباوه دریا کامیریا ریباز را خواستکو سپاسیا همی دوستو حوالین ریو ریبازا خو هفجین خواه شهید مجدل کو مراسیمو ریو رسمن هاتی کرن و پشتوانیا هاویر دو ریوی جیره بارو ایشاوی هندکی سفکریه بکه بلكي الدنيا كسوكي باش تنبو جمر يعني زيادة باش بو روكي تعداك المنكر وروكي تدخلت حياته منكر وروكي يعني سرم قلكي جبر بلند بو روكي مالا خوكيمي تشكي نهشت وزاري خوكيمي تشكي نهشت و يعني أزقلكي صدمي من نظام زي بيمتشه والله بشكل عام جيران قش روكي دنجي بكسير درنكت روكي تعدل كسي نكر وهافالي وي وجيراني وي وبيشمرقي دورامه وهافالي ما ام قش مبسوط بون بهافري وتدقو خوه برانن وروكي كسي تعد غازن جي نكرن وقش خوه برابون لفيدا يعني نتحسبان انه يك انه جيراني مغريب تدقو خوه بري منن استشكر يا بيشمرقي روج دكم وهافالي ماني دوميسي اي بارتيا ديمقراطي كردستان سوريا وهفالي مني كامبا خوش طبا اي بارتيا كردستان سوريا وسريم قل كجبر شهيد مجدل بلند جبر شهيد كردستاني بو شهید مجدل اجدای بوی گنده بیر الحلو یه سر پارێزگا حەسەکێ vەیە ڕۆژاوای کوردستانê ساڵا 1985 جانە di 28 ئادارا 2017 de tevlî pêşmergeyên roj bûbû ciyê xwe dilê sisiyan ji batalyona sisiyan ya hêza sê ciyê xwe digirt nişte ciyê kampa qoştepe bû xêzandar bû bavê kur û keçekê ye Ali Omar حاجی کالو برپرسê rexistina leşkerê roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya behsa şehîd Mecdel û Ark bi xatirxwastin û şîna şehîdê pêşmerge Mecdel ji destpêka şehîdbûnê ta dawiya merasîmê dike. شهید مجدل دسپیکا 2017 de yekiş endamê xwe tomar kirî ber xwîna xwe bide xaka Kurdistanê. Yani ew çendê şera de hazir biye şerê hejda şeعبî de û dîfa ber xaka Kurdistanê de kiriye. Çi kesê bî pêşmerge û ew ê navê pêşmerge serok pêşmergê herî mezin yek cenabê Serok Mesûd Barzanî yê sengerê şera hemiya de hazir bîn û berevanî ber xaka Kurdistanê de kirî. Pêşmergên roj جوا پێشمەرگên قەهرەمان کاک مەجدەل یەک جوابی ئەوێ قەهرەمان خزمەتا کوردایەتی کردی و کار کردی و خەبات بەرخاکە کوردستانە باشوور دەکری ڕاستی پێشمەرگên ڕۆژ هاتنە دامەزراندن سەر ڕێبازێکی نەتەوی سەر ڕێبازە کوردایەتی ڕێبازە پرۆژەی نەتەوی ئەوە جەنابێ سەرۆک مەسعود ئیرۆ دانی و پێشمەرگەن تەبل سەروێ ڕێچێ دچن دیفاعت بەرخاکە کوردستانی دکە و ئەو کوردستان رەخمە چه پارچە بە دژمنên Kurda Kurdistan dagîr kiriye û kiriye parçayan Sûrî yan bêjin Kurdistana Iraq yan Kurdistana Bakur yan Kurdistana Rojhilat lêberê Kurdistan yek e pêşmergên roj muhimma walkûî derê de bil ser rêbaza Barzanînê wê dîfaet berxaka Kurdistanê de bikin zêdeyî 6 şehîd pêşmergên roj hatin şehîdkirin berxaka Kurdistanê de lêbelê ev pêşmerge destpêka damezrandina wek 2012 de هاتن دامزراندن ji ber dîfaet berxaka Kurdistana Sûrî de bikin lê mixabin ew kesên xwedîtin desthilatdar û xwedîtin gavên şaş avêtin neheştin ev pêşmerge vegerin dîfaet berxaka welatê xwe de bike lêbelê em dîsa teekîd dikin ev pêşmerge wê vegerin dîfaet berxaka Kurdistana Sûrî de bikin ji ber xelkê Kurdistana Sûrî ne ew ê berê eskerî Sûrî de kirî yan ê عمري عسكريان نچار و نتيجة أو سيستمين غلط أو هاتي
آجوتل کردستان سوری ده ایرو بازدان حمی هاتن ویدری تف خاری خستن کرن بین پیشمرگه کارد بر دفاع خاکا ولاتی خدا بکن. راستی ام سرخوشی جمال باتا شهید مجدل لرخوازن حمی او کسین وفادار جری بازا برزانی را جبر هر دریج بگوتن او خلکی و اهل و مروفه و تبجی گوتن راست شهید مجدل شهید بی لیبل زارم حمیا جی امیدان جیوی ده و تفنگاوی نمین الجه خواه ام سوپاسی که گرم دن مالبات شهید حمیه هر انسان هر خورتک هر کچک شهید بد برخاکا کردستانی ده زیده دو کرو دو کچه خواه خستن ویجهی ده ام جاره که دی سوپاسیا خلکی خواه تباد کن سوپاسی که گرم جمالبات شهید مجدل و راستی خوینا پیشمرگین ما شهیدین ما حمیاجه ام جناب سروق مسعود پیروز دکن و لملت کرد و ام بجی کرد و کردستان و بجین پیشمرگه برای 5 سالان ده 21 ماه چلیا سال 2015 ده زیروان اکرم یکم شهید پیشمرگه لباجار کوبانی روجاوای کردستان ده شر دجی رخصنا تروریستی داعش ده شهید بو. ده 20 ماه چلیا سال 2015 یکم شهید پیشمرگه لباجار کوبانی روجاوای کردستان ده شر دجی رخصنا داعش ترور ده شهید بو. زیروان اکرم یکم شهید ده شر مزنترین و تونترین رخصترین تروری رخصترین داعش ترور جان خواه کر قربانیا خاکا کردستانه. زیروان احمد خلک باجاروک سوران یه حریما کردستانه. به حوالین خواهین هزین پیشمرگره به فرمانه که جسروک مسعود بارزانی جه حریما کردستانه برای خودان روجاوای کردستانه و ده شر کوبانه لدجی داعش ده بشدار کرن. کاتی که او در فتر رخصا هزیک بچی بو کوبانه یکم جار اما آماده بودن که هزیکی پیادش بنیرین. ده 31 ماه دهان سال 2014 سروک مسعود بارزانی به هشمندی و سیاست خواه کاری بود دریا ولات ترکیه را هزین پیشمرگه بشینه روجاوای کردستانه که او پیشمرگه بچکن خواهین سوک و نیف گران و توپین خواه در باسی کوبانه بون و به هاوارا کوبانه و چون. دشار داعش ده هزین کردی با آلیکاریا بالافرین نافدولتی یا دجی داعش کاریبون دوباره دست خواه دین سر گندین کوبانه و پرانیا تاخ و کلان ناوندا باجر. دوی شریده زیروان اکرم یکم شهید دناو هزین پیشمرگه ده شهید بو و ناو خود دناو رفین شهیدان ده تومار کر. ترمه شهید پیشمرگه زیروان اکرم جهریما کوبانه ی روجاوای کردستانه برف حریما کردستانه و هاتا شاندن و الباجاروک خواه لسوران به بجداری کم مزن شخلک کردستانه و کسایتین لشکری و سیاسی و نشتیمان پرور و ولات پاریزان به خاک هات سپارتن. و هر سال در روژا سالوگرا بیرانینا شهید پیشمرگه زیروان اکرم خلک کردستان وی روژه به سربلندی و سرفرازی کم مزن تینن بیرا خواه. بله تماشاوان هیجان هاجی از برای خوب بدم میوانی خواه برز علی تمه اندام انجمن خوجهی یا کوبانیا انکسه هر وها برز محمد نبی اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه اون هر دو بخیراتن برز علی وکم زانه کو ایرو 5 سال لسر شهید بونا پیشمرگه زیروان اکرم را در باز بن و روژه هون چاواتین بیرا خواه. سپاس تماشاوان کانال آرت کم یعنی بخاطر من پروگرامی و گفتارد کر یعنی کمری چی بیجه امریکان حقی شهید زیروان پیدنی که جبر وقتی بین بریار تاریخی سروک برزانستان وقتی کتین پیشمرگاک کردستان عراق تیل کوبان شهید که به اوتگانی بیجی نامه تاریخیه او دیروب بسجلینه که او تنظیمهان ارهابی تنظیمات تروریست جکوبان درکت بفضل پیشمرگه روجاوا مگو خواستم بیجم انه هر کسی پیشمرگه و هر کسی وکیلین اوانا وکیلین بعربی بین حامل رسائل نبیله يعني نامه كوانا راكري نامه جعلمه رشاندن همه جهان رشاندن انه ام ملتی کرد ملتی کی آشتینه ملتی کی دا آزادی خود خوازن نه ملتی کی تروریستن تجاری کسی وکی داعش ناب ملتی گلی کرد را چی نابه پیشمرگه تکانی بیجی که اگر کتت خوازی امسال پیشمرگه در مکن
پێشمەرگە دنامایە ژە عەڵەمێ ڕۆڕاکردن بله يعني اف جوي ديروك بسجلنا يك بيشمرجي روج شر سوري وقت دست بيكر بيشتي 2012 اف بيشمرجي كو دركتنا كردستان وعراقي وقت كرفت كرن سلاح خاب بسنجي ملتي سوري دن اف نمايك عالمي طعم كركو تش يعني ملتي كرد شاو دفكري وإيدنجي وقت كشري داعش كرن لكوباني والكركوكي والحردري فأي من از بیشم که ام چه بیشم حقی و پیشمرگان به تایبت پیشمرگه زیروان اکرم اوی که خورتش کردستان و عراق تیل کوبان شهیدی که به اویا دبال آمده یا و ام که بجناقا جویرا تاوینن و اویا دیروکا کوبان دا جبیر نابه انو او فضل ای پیشمرگان و وقت داعش تروریست جندر کوبان در خستن 2015 ده حتی ها او پیشمرگانا الشر نشر ملتي كرد تاني دكن شر جهان دكن شر حمو عالمي دكن إهانة كوش وكيل بالناف تحالف الدولي اللي كان شر به تروریستی دكيه وبتايبات پیش مرقه ريزا يكيه دومن لهم بر به تروریستی فايمن ام چقاس بيجن ام نكون حقيوي بيدنيكي واف رسالك نمايك تيبت جعل ميري انه ام ملتكي اشتيد خازن ملتكي ازيد خازن ام تجاري اف تطرف وكيد بيجن واف ارهاب جناب ملتي ما ملتي كرد اندرنا كذي بله برز محمد اگر تو دنگی متکی رولا پیشمرگیان دشر روبروبنا داعش لکوبانه چاوابوان بخوازن تجمارا بهرگلی بحث بکی سپاس شده و تمشمان ایجارا شکنارا کرد براستی زیروان ناوکی بلند علی جمع کوبانیان شوی کن دویسن کنو زیروان سوران کردستان عراق هاتی کوبانی شهید کتیه او بقا سمبولك لسر خاكا كردستان جبر وي او سينوري تشيتيش كناكر وهات الكوباني شهيد كت ويا خوناوي بو صدمك انو كرد بياكن خاكا كردان كيش كياكي هاجر اولكي دريبن لبري وي هاوي كا سر زيرافان تمام متفازن وقت سروك مسعود برزاني او بانغاوي جرينج پشتی کتریوری رش داعش هاتنا الكوباني وخلقي كوباني جو كوباني داخستن او بانغاوي جو هف دولتي را جبوي حماية الكوباني بارستنا كوباني وپشتی وي بريارا برلمان كردستان عراق شاندني پیشمرگان و او پیشمرگی هاتی و زيرافانجي بوارا والخاك كردستاني سوري لكوباني تحديدا كشهيد كتي وقت دياوي كوش برسالي شوني ما سردانا مالباتا ويكر ديا خلقوا از كيف خشم زيرافان شو لكوباني الودري شهيد كت وبو شهيد كردستاني او خاك او سينوري هانا دجمن شكري ما بين حرشة برشي كردستاني دا بو زيرافان او سينورناش كيناندن وشو خاطر قرباني جبوي خاكا كردستاني وجبوي ملت كرد وامجي خلقي كرد بكي كوباني كشكي دبيجن ام ديندارن برادر اخوة حكومات كردستان عراق بالتفي وبرايا ما زيرافان شهيد نمر ام كوباني حر صالح ام دقازن بيرهاني ناودسا وينن جبوي كو اويا يكبو ج کسی که دفاعی کوبانی کرد دفاعی خاک کردستانی کرد برز محمد يعني پیشمرگیان بگشتی چاوا بجداری دشار روبروبنا داعش لکوبانی دکرن ام خوازن تو بحثا رولا پیشمرگیان د وی شریده بکی بخدا تدیک پشتی پیشمرگه بریار وان هات استاندن و سروک مسعود برز يعني وی خاص کو الا بشی نجبوی کوبانی نکده كوباني كتبوا ما بين 5 كيلومتر مربع يعني تماميا حاليا خذوا كانه خلاص به جاغا كو بيشمرگه هاتن وضع لسر حرده هات بهيراتن او وضعات شيبو كو انه روبرو او تروراش شنداشو بيشمرگه جي تدي بمعدات قيد تمامي هاتن وملي خدانا ملتي او هيزي كل كوباني دفاعي كوباني ذكرن حياني روجا تالي حياني
کو یک جوا ترنات کوبان دهبو پیشمرگان هات لسر حرده او وضعی هانا کو کوبانی روبرو دچو وكذا كوباني بكت او كت بندستيوان يعني او بخوا خلقه كتوچك مالنا زيدي 3 كيلومتر مربع بو لا بيشمرغا جاره كدن رحكي نو شاند هندري كوبانيان دا و او تروجا جاره كدن وگران شكينان و ملت كوباني جاره كدن وگريا حياة خود بنو دست بيكر و كوباني وگريا جو كوبانيان را هم سپاسيا و هر بيشمرغي كو لسر خاكا كوباني ودفاعي كوباني كدي ام ديدار وانن و ديلوج لسرواني ازمش كي كوباني بو سمبولك بو رمزك يكون ما بين حتى بارتي كردستان دا وحر كسي هاد الكوباني دفاعي كوباني كر جبر كردان و ام سپاسيا وان كوان دي بله برز علي ام كارم ببيجن كو پيشمرگه صدام سرکه بو جه نکتنا کوبانی جبر کو دوی دمه ده فرماندار پيشمرگه راگاند بو کدام کو پيشمرگه گشتنه کوبانی جسادی 75 دبندست داعش ده بو ايمن وين دمي راسته وين دمي من البرسي نور بون نقلك قنوات وين دمي بمره دنكرن بله وكي بي بي سي تحديدا جو ما بيستي كوباني كتي خارط حيكور تاكيد كي مغازنكم تاكيد بك حتى وجهه بركي قناه الجزيره وعربيه جي اعلان كرن انه كوباني كتي خاري يعني از وجهه بر سينور بو مددي تشابي خاطر شديد وقتی که پیشمرگه در باز بون یعنی او معنوی ملت بلند بون او سلاحی که بخار در باز کری او یعنی او مسلاک تکانی بیجی معنوی بو بیتری که مسلاک عسکری بی وکی که محمد جگوتی پیشمرگه که وقتی در باز بون اوانا وقتی بین منظمان وقتی بین سلاحی خواه سلاحنا یعنی وقتی بین مميز بون فوانا وقت الضرب وصلون معادلة العرضي هاتا جوهرتين خلال 24 ساعتان دا داعش جندر كوباني در خستن وقاهنا امكان بيجن 10 كيلومتر دور خستن لما خابن تشتهاني كو از خازم بيجم او تشتهاني بيشمران قدم كري الكوباني ام نكانن يعني وكي كيك محمد قلت ام تش بيجن ام دينداري وان لی قاضیا مکانی به جاره کردنی له فکر و پیشمرگی می روز وگری ناصر عرض خو و جاره کردنی افتروش ملتی متیرا در باس به اون زانون یعنی گلکی ملتی کوبانی دوده 15 روز داویدا گلکی ام دویسن بیسا ملت جمالی خود درد که و بری خودن هریم کردستان او رخصتنا ها لندر کوبانی شونی که الحلول سیاسی بگره شونی که بگره بانا يكريزيا بارتي كردان بكي يعني وكيد بين حلول استراتيجي دينه داري كردان كله داري قلق ملت راتشيت كي ودبي يعني على اساس حاضر كن كشر بكن فايما از بيجم كاري دبن كاري كي مخابن او تشتكو بيشمرون قدم كري قاضي مكان ورسر تمام بكرا مكان بيسر لي قرار لما خابن اف رخصتنا پیادین لندر کوبانی نکابو او عقلی خو قبول ناکي و اشکال لسر پروپاگاندا لسر مدیا و بیجن ام یکریزیا مال کرد خازن و تشتیهان خازن بی خلکی بخابینن للارض الواقع تشکتنه اما از بیجم اف تشتكو بيشمرغان قدم كري وأب يعني حتى نهار كان أب رخصتنا تندر كومنت أن كان بيجي وني سر زماني خو بيجي والله أب بيشمرغان هاتن فضل إيه بيشمرغان بو يعني حميم ملتي كومن زانن كو وقتي أوانا بري كو بيشمرغان در باس بن وقتي كو نقاط دنا طيران وانا يعني وكيد بشكل دقيق نضنا طيران بيشتي بيشمرغان هاتن معادلة عسكري و بشكل كي مزن هاتا جوهرتن فمن قبول سر ليكرا وكيد بيجن بارتي سياسي حميد بردا مسؤولا بله وإمام جزء أكج مسؤولي رات كل من مسيري خود دست فاندا بردا فناجي مخابن أمجي فاجئين نوبة تنظيمه بلكي ممكن بري ما بعمق وان نظام بو انه ممكن تنظيم كي بارتيا كرديه خدمات كردان كي ممكن بري ما وان اللي نيري لي بس بشتي شاري كوباني بشتي و مجزره كوباني تشيبو بشتي و مثلا العفرين تل ابيض وساري كاني تشيبو اللي يشت ام نظره بوهر يعني
آن هم بچاوک دیتن بلوان دنیر. بله برز محمد بریارا سروک مسعود بارزانی جشاندنا پیشمرگان جبو کوبانی لسر چه اساسی هات نامه جویه که چبو جبر سروک مسعود برزانی خود بینید و اویا کردان طبعا نه کردستان بله. عراقی تن او دی جی خدا که مسئول که برای مزینج کردان طبعا و خاص که دست بده بر کوبان جبوی کوبانی نکده جبر بی هاوی بی خاص برلمان عراقي وخاص بنا دولتي انه حمايه كوبان او برياره برلمان كردستان العراقي كيش مرقامج او نداء ويك دولي لبي كجبوي او بالا فروق انا وارا يردم كجبوي كوبان نكب او وقت سلوكك وقت قائدك او واجب فكر شبراء حرة يعني خاص دفاع بك او خلافات حزبي او استنجي حزبي او قوتني بالبيجن وهي خجوان ماستردي ويا لهبي وناس لكني وي مسؤولين ككرد كاصالات كتاريخ مارسة كرد جبوي حمايات كردان بك للاسف يعني وقت من عادي المجهود ما نكون باستفادة تجارب خبدي أنا أو حرب تشيبي أو جاكي تشيبي جحفلين دا وجتلابيات دا وكيشتر إسرائيل ما نكون بالتجارب بدي ما نكون بو يكونك فتشكرا جبوي خدمة خلقي خطرة جبوي خدمة ولاتي خطرة جبوي فلسطين في ملاتي بكرة أو بارتي هو خدي هيزا لسر حرده بيك فكر بيك هيز وقفتنا دنير خدمت دوزا کردیت ناکه جاره کدن و باور کامل تحلیقات که کبنا از امیدی دکن که ام چهارا کجیره ببینم قریب که تحلیقه که بله جبر روزی برز محمد شما بله وکم زانم کو اوا نزدیکی 5 سالانه کو شر داعش لسر کوبانی را درباز دبه دوی دمیده گلک جخالک کوبانی در بدر و پنابر ببون جسادی چند وگریان کوبانی براستی دسته که پشتی کدا عشقاست يعني نسخات خوشك وگره تقريبا سادي حفتي حشتي وگريا يعني ملاك قوز بي وگره لپشتی کو او تیرورا جارا دن ادیجن او روجاراش او شواراش کو جارا کدن او دا بله پیوندی هات برین برز علی همان پرس از اشتباکم صدم چیه کو حتنها خلق کوبانه ین کو در بدر بونه و نگریان کوبانه يعني حروج بدهون العالم راستين ام جواب ترسكن ام بي يعني هلا اما ام كيسين ام فاناجر ام زانن ام تينا قرتن ام يعني قالكي ام وقت دي صح مشاكل جمارة شيطان ليه هو ونجبوت شبناجر ملت دبيجي يعني بحذر ناس كانوا مشتركين حتى نهار شيء حذر ملت كوباني ده عند تركيا ده هي تكون بملت روجاوات تقريبا دوري 3,000 انسان بندر تركيا هي روجاوا بيشتي اي كوباني بتيبات دوري 6,000 انسان في داري هي لتركيا هي فايما وقت يكون بيجنج ملت برسكن بحياه حلك سياسي شي ناري ام بناغر وعلى ما يبدو يعني ايه بياداجي ناخذ انا من الطاقه غريزي تريعب اكل وان سروان شيب وايمن ازبيجم يعني حتى روشة سوري شارع سريع جراس شارع سريع سياسي من ديتن ملت النماذج وبذري وبتهيبت وندبين روشة درافي روشة اقتصادي في داويدا قالكي باشا داري فايمن ازبيجم يعني ملت ما او ملتا وناغري حتى شارع سريع سياسي نديتن واوجي قول ام دبينن حتى جماعة خوني حتى نات شكتنية رغم يكون انه هذا ادعاء دكيد بينهم وحدة وكيد بين وحدة صفت خازن تشك حيانها الارض الواقع تنانا وتشتكي نوفل يكون نقول مبادرة تشكري وحيانها كأنجمان اجتماعي كردية نظام اب مبادرة كي تشكرية بنودي خوات شنا تشت خازن حيانها نظام بس بتخازن بي خلقي خرازي بكن ودخازن بي شر انجمان اجتماعي كردي بكن گلک سپاس شبو هر دو میوان من برز علی تمی اندام انجمن خوجهی یا کوبانه یا انکسه
هروها برز محمد نبی اندام دسته روشکاری پدکسه کو پیوندی پیرا هات برین گلکس باش بو بشتربونا و هر دویان. اول سه روژن و هزین امریکی ریگریه لهزین روسی دکن لروجاوای کردستان جدن خوجهی جارکر راگهاندن کو اول سه روژن و هزین امریکی رینادن پولیسین لشکری یین روسی کو درباسی باجاروک تلتمر لگوندوار حسکه روجاوای کردستان ببن داکو جوی دریه خو بگینن درگاه سیمارکا یا یه هفسینوری به هریما کردستانی را همان جدران دانا دیار کردن کو دوی دما داویه ده آلوزید ناوبر هزین امریکی و روسی ده لروجاوای کردستان زیده بونه که هر دو هز هولا ایریش کرنه لحف کرنه بریا نهاجی هزین امریکی پولیسین لشکری روسی آگادار کربون کنا به دورین خواهین لشکری لسر ریا نافدولتی M4 انجام بدن بتنه جمافویه دورین خواه لسر هیلا سینوری به ترکیه را بریوه ببن. سه حیوان شیر و درمان زاروکان لباجار کوبانه کم بویه بهتر جه سه حیوانه شیر و درمان زاروکان لدرمانخانه کوبانه کم بویه و بویه صدما پرزگری کن تندرستی لجم زاروکن نوش دایک بوی ددما داویده شیر و درمان لباجار کوبانه کم بو خلق نچار دبن کو شیر پز و درمان خوجهی بکار بینن درمان فروش نایلا محمد علی جارکرا گوت کو پشتی سزای نافدولتی لسر سوریه و ایران شیر کوج جور نان و کیکوز کوج سوریه و ایران وردگرد هاتیه برین. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب بدم میوان خواه چالاکوان بیرکال کوبانه کوج کوبانه الگلمنه دنباش برز چل کوبانه چه دبه کو دبیجن کو خلق کتیه روشا آمده باشیه ده دنباش سلاف جوارا وش تماشاوانی وانا راستی برگی ام وار میدانی دا ببیجنی گری سپی و اوه با این عیسیه با بله يعني يعني قال لك جند جريس بي وعين عيسى هنا بومبا باران كرن آلية ارتشا اجتماعي سوريا دم هناك جند از بناب بكم بير كتاك وهوشان وبير كانوا عبدو كمزن وياتشوك وكبر لك وسواما قز عليه وجند دور عين عيسى جند السيدة وجند خالدية بدور ميداني دا حر روج يعني تن بمباران كرين في شقي ارتشان اجتماعي سوريا دا دور دا جانا يعني شر دور دا شر دبا دوا جندا دا شر دبا جندواري دورا جري سبيه كومناف كرني وعين عيسى دا دور دا شر دبا رژیم دا بجداره برز بیرکال رژیم سوریه دا وی شریده بجداره رژیم سوریه دا يعني هلا عيسى دا بجداره للعالية دن عالية دورا جري سبي نبجداره بله دوی آری دا نبجداره اموار يعني ام بين مروفي جري سبي ملتي كوتشوي بدران كتيا يعني براستي يعني جرق ملتي ما جرق دولة بفهم ملتي را بسكنة ملتا يعني جدو عليا يعني طيبت مثلا دولار يرابوي ولا تشتي بحابونا كوتشي بيا ذي وقت ده يعني بنابرن نبس يجار لسر وداجي و يعني بحابونا كوتشي و ازما دولار كوتشي بيا يعني روشا خورنا باشن يعني بدراكتنا يعني هناك عائلة از ناس تكبر
پریشان بونه یعنی گلکی پریشان بونه يعني برز بيركال بريا دمجميرة كي نرخي دولار امريكي هناكي كيم بول همبر ليرايا سوري او يك باندور لبازار نكري يعني دماكو دولار كيم دبا كالوبل نرخي وان وكو خادمين يان او جي كيم دبن. نعم برد زانن يعني كنت تشتكو تفيكو دولار دا كفيل دولار استقرار دولار تنايم بله يعني مثلا يعني استقرارية و 4-5 ماه استقرار بك السعر كمحدد و يعني او بحبونا و خلبت دا كفيل لقابي كنت روجا سير روجان دا كفيل وجار كدر رابش جارة دي بيهتر يعني او بخوا خودي دكانا خودي كو اوان يعني تاجري مزن او نكون و سعره داخلين درا ديسا راكن اقول جبركو او وقتكو ومواداتين بالسعر دولار تينن وقتكو بفروشن جرجا يعني اوجي اوينكن يعني مثلا بين مثلا دولار سوريا دا مري بيتشتي و او كذا يعني دولار سوريا مركزي سوريا بنكي مركزي سوريا افلاس كريا بترولا سوريا بترولا خو تشتكي نها يعني جور آگاهی الجمن جور يعني وزارات سوريا تبيجي يعني عالي النفط عالي السياحة عالي أبدا حرتش بويا صفر من كان مركزي يجي إفلاس كريا عملاء أجنبي جي تدا يعني جيشتي إفلاس جبر فيها وي أم نكان يعني كسي ببيجي تخمين بكي كو دولار و داكفي و وغيره و أو ببي ناباتنا ليش بيشاروجة دا و هين حركات دولار او بله برز بيقال دوين برسيار لسر روشا دربدرانه دربدرين كو جگري سپيج سريكاني كسين كو لكوباني يانجي لهرم دردوري چاوا روشاوان چاوا روجين خوا درباز دكن انما بري اوي دا جيغوت واري مروفي دا يعني براستي روشاوان قلكي نباشا في بهابوني دا يعني مجود جي ديسا او بكم تكاس كم سيرفي يعني في بهابوني دا هين روش هوانا باشا فنابري هجار السردا جيتي يعني مثلا ازما دولار وبهابونا اوي هجار يعني ملت جي نحر كسك مالي خوهنا كتشتي خوهنا حاضر يا وش جريس بيهرنا وانا هناك ايوان شنك ونانا هناك يوان شنو اوانا بدراكتن هناك دممج دركتنا هناك شنو سريني هناك الكوباريدان هناك الرقاينا يعني روش بيرنجيه گلک سپاس چالاکوان بیرکال کوبانه کوتش کوبانه گلمبو گلک سپاس بوزان یارینته ج کوبانه از برای خو بدم دیریکی لجم نوچگانی ما احمد صوفي دنباش احمد برای کوم بحثا دلار و نرخ دلاران و باندورا ویل سر خلکی لدیریکی بکن از خوازم تجمره بحث بکی کو او ناکوکیا کود نافبرا هزین امریکی و روسی در درکتن لکودری درکتن و صدم چبون بله او ناکوکید نبرا دوري امريكي وروسي دا فشر رجع دوام بن لدبرا ديريكي بله ياكو بري دروجة او الدهوج المفقة على سريسا دوريكا امريكي وكوربندك الور دانيبون هلشن او دتانزيري روسيا هابون هلشن درباز بن او صدمه و چنا او براسي بواذا گريداينا خويا يعني دبر لواكر يا هريكي سرپشكو پارا خوا وي شريدكن بري دروجا ديسا عين الوي مفرقه او دريانا كودتشي گنده مصطفاويه ديسا دتانزيري روسي هاتبون يا امريكي كتنا بايوا و گنده مصطفاويه ده يعني بازدان چه بود نبره هر یعنی دوریا روسی یا امریکی ده امریکا بهتر پایوا کتبون براسی نام بجن ولا سر چه صدم چنه او راستی بوا و گریدا یا دبره دیری که یان جوری ناکیان چیه دفکیه پفچونن چیه رنگی هاتیل بله جوری ناکوکیان یعنی دفکیه یان پفچونن بدستانه بتاني اخافتنن چاوا يعني او ناكوكيد دكافن افبرا هردو ارتشان ده
جوري برنگی آخافتنا و ریگرتنا یعنی لتانزیر روسی نهلن درباز بن بله یان باجار دیر که یان گرکه لگه دیاره او تانزیرین روسیا تنش سینور نبرا روجاوا و باکور کردستان ده تنش جوار او در کارن چونو هاتن لی بکن یعنی برینها او خط امجرد بجن خطا سینوری یعنی الريك حدودي هيا سرانسري سینور نبرا روجاوا و باکور کردستان ده لور او رنگی ناکوکیات نبرا هزین امریکی و روسی ده نابه دماک روسی درباسی باجارا یان گنداد بن و تایبت رین سرکه یعنی ریاک و دیرکه بقامشلو وگرده یان یا قامشلو بحسکه وگرده او رین سرکه الور ناکوکی درکبن و قدغه او هزین روسی دوا داره چونو هاتنه بکن بهتر سروار رین سرکه کوربونیا روجاوای کردستان دیارج روسیا را نکارن درباسی وادا بن. بله احمد پرصداوی لسر روشا آبوریه بریا کو درباسی بولتنی ببی چالکوانک جکوبانی لگل بود دگوت کو تاوی کو نرخ دلار کم بویه لی روش لکوبانی جی کلوپلین نرخ کلوپلان وکی خومایه لدیری که روشا آبوری چاوایه بیجن نرخ دلاران چاوایه کلوپل نرخ وان وکو خومایه یان او جی هنکی داکتنه اینو مسردانا اب اوفیسه کو کریفروتنا دلار دکن بهنی که ام لور الجلوامان بو ام ظالمن که نرخ دلار یعنی چاوا ببراستی یعنی دوا 20 کاته کو عمل جمع ماین جمره یعنی دلار پایا بو 950 5 کاده بو 906 بو 975 بو 985 دیسا پایا بخوار یعنی او نارامیه کو نرخ دلار لهمبر لیره سوری نهلك او کلوپلجی یا ارزان بن اما هر گران بون بوا ل حتی راوستاندن نرخ دلار د برنګ کی فرمی نو خویا کرن خویا بانتورا خو لوی گران بونا کو بوین ناکه دلار جوی صبه از کارن بجن بلکی زیدایتر چل حتی پینجی بوهایا تدا پیدا بو یعنی دبره بلندبون و نمزبونه ده او جی یعنی خودیه کوی کریفروتنا دلار جی دکن او قد نظامن یعنی حتی جانا کرینه ناکن یعنی جانا فروتنا دلار ناکش بر نظام بهای چاویا بله گلک سپاس نوچگهانی ما احمد صوفی جدیری که از برای خوبدم حسکه لجم نوچگهانی ما دار عبدو دنباش دار روشا بازاران لحسکه چاویا نرخ دلاران بریا کوت درباسی بولتانی ببی نرخ چاویا بله سپاس شیخو دست بك دخوازم بيجم يعني الحسكة طيبت سبها حتى إيفاري نرخي لريا السوري يعني حبكي سريخو هالدده بلندبه يعني سبها دولار بحزار ونوطيبو بشتي نيرو بو حزار وسيهي بشتي جو سوك هاتا قرتن بو نحسد و 25 يعني تي خياكرين وك ايرو نرخي لريا سوري بيشكي سريخو هلدده اجالي كدن از خوازم سر مجارة جو گريداي بدولار بآخفه بله وك ايرو رجيم سوريا الباجاري حسكه بتايبت وك دعايتك تشيكر دناف تجارات يعني تشاوا يعني وك محل تليفونا وك جلو برغان حتى جيني دنجي وك شركه چونو هاتنا اورتا شامي وحسكه جي يعني نمونه اب محل يعني تليفونا جو نرخي ب $100 دعايات شخوار درخست جو ايجو ليريك سوري بيره هبه تليفونك $100 دكاره بكر بوي ليريا هاني جو بير هبه براستي اف تشتهاني يعني الايرو لحسكه اب دعايتها هاني الحسكه جلكي بيربو ام دبيجن دعايات ام دبيجن وقت دعايه اللي ريا سوري نانو ام دبيجن اشاعه
براستي اف دعايه هاني ايرو الحسكه تشيبو وشخوا الشركه رافدين جي او جي بشداري في دعايه بو شركه رافدين اورتا شامي وحسكه ويجي جوتشي يعني راكبه دارا بتاني اوراق هاندبو دعايه بو يان راسك هتا ورا جيب جي كندا كسي كوليرا سوري بيرهبا يعني دكاره تليفونك 100 دولار شخورا ور بقرا بلي نا كتواري جي كرنيدي از بيجم دعايه از بيجم وكي يعني نرخي بيذكرنا كجبوا لي رايه سوريا اي بلي يعني وكي هيزكي بدا لي رايه سوري شركه رافدين جي شخوا راكبه جوجبر حسكي هري شامي يقول لي رايه سوري بيرهبو دكاريبو في لي رايه هاني و بتشا شامي اجا افتشتا هانيت اورتا في شركه والرجيم السوري يعني الرجيم السوري ام بيجن قدرك بردابون في شركه ام بيجن مليونك سوري مقابل و ده ليريا بده بس برنجكي فعلي انه ده راكبه اش حسكي ببا شامي براسي افتشتي هاني اليكي دنجي سر فيسبوكي افتشتايا قلكي بلابو يعني الباز ايرو البازار حسكي خلكي برسا دولار ذكرن حتى خد يه مطوري دولاب ايجو سرد شغله يعني ما بجابي خديت قول سر جو كريا مطور هرك تيجان تاغي بليريك سوري او ايجو بير هبه براستي تشتا جرينج دفرد يعني اف حملا ابا هيز ابا دعائي اجو بالايرو الحسكي تشيبو نا مصرفها مركزي الحسكي فرعي ويل حبيرابو بهترين او جهات او لهي امن سياسي امن دوله او بيرادبون او جهات محله وان برادان محله ايجو وان فكري دايبون مثلا يقول باشتا 6000 مقابل وي مثلا دليريه السوري بدماء بس بهترين انه فعلي بفروش يعني تشتا ايرو الحسكي هاتا تشكرين انه او جهات امني او في كاري رابون اليكي دند وك او مرسومه اجو دوه بير سوريا سروكي سوريا داخل سر مثلا جزء حفت صاله ايرو الحسكه جيفينك تايبت القصر العدلي تشيبو جبو في مثلا هاني شخو حمام محامي دانا هف وموظفه ايجو المحكمه دي جوان تكسكر انه جزاوي الحسكه جي ببا جو ايجو تعاملي بك جبلي ليريا سوري لي براستي يعني دكارين بيجم لحسكي وفي تشتي نكاربن جبر تشارغوشيا او لهي او تاني بن دستيوان داي جبلي وي تاغن ويران عزيزيه ناصر ابند بن دستيوان داي ونكاربن في مرسومي بجيبينن دار عبدو نوچکانی ماج حسکه گالاکس پاش بو باشدار بونا تا بله تماشافان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا هر شادو بختور بن